A početkom 1946. kada su mnoge zone Evrope već pokušavale da ostave za sobom užas, grupa žena je izvedena pred sud u Gdańsku. Nisu bile visoko rangirane oficirke niti odgovorne za kreiranje genocidnih politika. Bile su mlade žene, većinom bez vojnog iskustva, koje su služile kao čuvarice u koncentracionom logoru Stutthof, neke su ranije radile kao sekretarice, druge kao konobarice. Sve su delile nešto, bile su deo svakodnevne rutine mesta izgrađenog za ubijanje. Stutthof nije bio najveći niti najpoznatiji logor, ali je funkcionisao skoro ceo rat. Tamo su čuvarke imale aktivnu ulogu, kontrolisale su zatvorenice, primenjivale kazne i nadzirale marševe ka gasnim komorama. Kada je logor oslobođen, nekoliko njih je zarobljeno, javno suđeno i obešeno pred hiljadama ljudi na jednom od najsimboličnijih posleratnih događaja u Poljskoj. Kako su se tako duboko uključile u taj sistem? Šta ih je zaista pokrenulo? Poreklo terora. Stutthof, koji je od početka korišćen kao mesto za zatvaranje poljskih protivnika, postepeno se transformisao u centar gde su ljudi sistematski eliminisani. 1939. počeo je kao mesto za držanje zatvorenika, ali se tokom godina proširivao i menjao svoju funkciju. Postao je ključni deo organizovane eliminacije Jevreja, sovjetskih zatvorenika i drugih grupa označenih kao neprijatelji. Tamo su postavljeni krematorijumi, instalirana je oprema za korišćenje gasa i sve je prilagođeno da kontrola bude efikasnija. SIS je bio zadužen za odabir osoblja koje ne samo da je izvršavalo naredbe, već je bilo spremno da bez oklevanja koristi silu. Kako je sistemu bilo potrebno sve više ljudi za održavanje reda, počeli su da uključuju žene u te poslove. Nisu bile kancelarijske pomoćnice. Ove čuvarke su trenirane tehnikama maltretiranja, pokoravanja i psihološkog sloma zatvorenika. Neke su čak upravljale celim blokovima. Na primer, Gerda Steinhoff, sa 23 godine, komandovala je nad stotinama zatvorenica. Agresivnost je postala rutina, vika, batine, pa čak i ubistva bila su svakodnevna pojava. Stutthof nije bio samo mesto sa užasnim uslovima. Bio je prostor gde je nasilje postalo deo sistema. Brojke govore sve. Više od 110.000 ljudi prošlo je kroz njega, a skoro 65.000 nije izašlo živo, bilo u logoru ili tokom prinudnih marševa. Među njima je bilo svega, odraslih, dece, staraca, muškaraca i žena. Većina su bili Jevreji dovedeni iz različitih delova Evrope, ali je bilo i Poljaka, zarobljenih ruskih vojnika i drugih zatvorenika. U poslednjim godinama logora redovno su korišćene gasne komore. Ali to nije bio jedini način ubijanja. Takođe su vršena streljanja, ljudi su vešani, ostavljani da umru od gladi ili bolesti bez nege. Tela su se gomilala, a krematorijumi su radili bez prestanka. Mnoge čuvarke nisu samo sve to gledale, već su direktno učestvovale birajući ko će biti pogubljen. Neke su se čak same nudile za te zadatke. Aparat koji je podržavao logor nije funkcionisao samo po vojnim naredbama. Iza toga je stajao način razmišljanja koji je sve opravdavao. Ponavljali su im da zatvorenici nisu ljudi, već neprijatelji. Ta ideja je bila suštinska da bi se žene koje su vodile običan život pretvorile u aktivni deo sistema ubijanja. Nisu se ograničavale na praćenje instrukcija. Preuzimale su inicijativu. Kažnjavale su kao rutinu, ponižavale po navici i ubijale bez oklevanja. Priče poput onih o Barkman, Paradis ili Klaf nisu bile izolovani slučajevi. One su predstavljale opšti način delovanja, gde su žene takođe bile aktivni akteri u zločinima nacističkog režima. Nisu samo bile prisutne, bile su deo sistema koji je izvršavao masovna ubistva. Iako su mnoge kasnije pokušavale da daju objašnjenja ili kažu da su samo slušale, arhive i svedočenja jasno pokazuju ulogu koju su igrale. 25. januara 1945. kada je već bilo jasno da se Crvena armija približava, naređeno je da se logor isprazni. Tako su počeli poznati marševi smrti.
Hiljade zatvorenika bilo je primorano da hoda nedeljama, usred zime i bez hrane. Mnogi nisu stigli. Neki su streljani ako su pokušali da pobegnu. Čuvarke su bile i tamo, nadzirući, gurajući, napadajući. Kada su Sovjeti stigli do ruševina logora, zatekli su prazne objekte i ostatke sistema istrebljenja. Nije ostalo mnogo živih zatvorenika. Samo nekoliko svedoka koji su, uprkos svemu, uspeli da prežive marševe. Zvanični dokumenti, napušteni predmeti i kasnije prikupljena svedočenja poslužili su za rekonstrukciju onoga što se tamo dogodilo. Stutthof nije bio toliko poznat kao Auschwitz, ali njegovo funkcionisanje nije bilo ništa manje brutalno niti manje organizovano. Tokom dana nakon oslobođenja, sovjetske snage, a zatim i Poljaci, počele su da prikupljaju dokaze. Pronađene su stotine tela, barake pune odeće, nagomilane lične stvari i strukture prilagođene za masovna ubistva. Većina odgovornih već je otišla, ali su tokom meseci bili locirani. Neki su pokušali da se sakriju ili promene identitet. Druge, poput najmlađih čuvarki, vratile su se u svoja sela misleći da ih niko neće tražiti. Proces identifikacije uključenih žena nije bio odmah. Mnogi svedoci su bili rasuti, drugi su se plašili da govore. Ali postepeno, i zahvaljujući saradnji preživelih i internih zapisa, sastavljan je spisak imena. Najpoznatije je bilo lako locirati po njihovom ponašanju u logoru. Njihovi nadimci, fizički opisi i postupci ostali su u kolektivnom sećanju žrtava. Tokom 1945. i 1946. poljska administracija, uz sovjetsku podršku, organizovala je niz suđenja u Gdanjsku, ranije Dancig. Tamo su se na optuženičkoj klupi našli ne samo muškarci iz S-A, već i žene. Među njima su bile neke od najnasilnijih u logoru Stutthof, slike sa suđenja, izjave i presude prikazivale su mlade čuvarke, mnoge mlađe od 30 godina, koje su se suočavale sa optužbama za zločine protiv čovečnosti. Izjave svedoka bile su direktne. Govorilo se o batinama, ponižavanjima, pogubljenjima i scenama ekstremne okrutnosti. Nekoliko preživelih se slagalo u pričanju kako su neke žene izgledale da uživaju u tuđoj patnji. Nije bilo mesta sumnji. Dokazi su bili jasni i ubedljivi. Osude su brzo stigle. Nekoliko njih je osuđeno na smrt. Druge su dobile zatvorske kazne. Nekoliko njih je dobilo blage kazne ili čak slobodu, zbog nedostatka dokaza ili saradnje sa tužiocima. Suđenje je zatvorilo mračno poglavlje logora. Ali je takođe otvorilo raspravu koja traje do danas, kako su tako mlade žene učestvovale u takvoj mašineriji. Šta ih je navelo da postupaju sa takvim nasiljem? Da li su bile samo izvršioci ili i ubeđene u sistem? Jedno je sigurno, Stutthof je jasno pokazao da nacistički teror nije imao samo muško lice. Rutina straha u Stutthofu. Herta Bote, Vanda Klaff i Eva Paradis bile su neka od najupamćenijih lica onoga što se dogodilo u Stutthofu, jednom od manje pominjanih logora, ali gde je brutalnost bila svakodnevna. Tamo su hiljade ljudi, većinom Jevreja, prolazile kroz situacije koje danas izgledaju nemoguće. Ove žene, bez obzira na godine ili da li su bile majke, mlade ili seljanke, postale su izvršiteljke. Nemilosrdno su tukle, kažnjavale bilo koga i nisu se ustručavale da maltretiraju decu, starce ili trudnice. Fizički bol, mentalno uništenje i gasne komore nisu bile izolovane stvari, bile su deo svakodnevnog života. Nisu delovale impulsivno, sve je bilo deo strukture osmišljene i hladnokrvno primenjene. 20. januara 1942. 14 ključnih figura nacističkog režima sastalo se u Berlinu kako bi dogovorili detalje onoga što su nazvali konačnim rešenjem. Na Vanzejskoj konferenciji utvrđeno je kako će se milioni Jevreja sistematski eliminisati. To nije bila improvizovana odluka. Od kada je Hitler došao na vlast, mere protiv Jevreja postajale su sve oštrije, a ono što je počelo socijalnom isključenošću završilo se sistematskim ubistvima. Ovaj sastanak poslužio je kao osnova za primenu te politike istrebljenja u svim logorima, uključujući Stutthof. Sa tim planom u toku, nacisti su podigli nove logore u okupiranoj Poljskoj,
mesta gde bi zatvorenici živeli pod mučenjem, glađu i stalnim strahom. Neki od tih logora postali su tužno poznati po načinu na koji su se odnosili prema ljudima. Oni koji su preživeli pričali su stvari koje se teško mogu zamisliti, glad koja ih je ostavljala bez snage za pokret, kazne koje su ih ostavljale bez kože na leđima i noći u kojima su se čuli samo krici. Telo i su se polako gasili. Pre svega ovoga, Jevreji u Nemačkoj bili su deo zemlje kao i svaka druga grupa. Ali kada je Hitler preuzeo kontrolu i propaganda počela da ponavlja da su oni krivci za sve probleme, sve se promenilo. Društvo je polako prihvatalo tu laž. 1935. sa Nirnberškim zakonima oduzeto im je državljanstvo. Prestali su da imaju prava, nisu mogli da se venčavaju sa Nemcima, niti da rade na određenim mestima. Svedeni su na stanje koje ih je ostavilo van društva. Tako je oduzimanje života postalo nešto što mnogi više nisu smatrali zločinom. Uslovi unutar Stutthofa bili su mešavina kazne i zanemarivanja. Spavali su u barakama gde nije bilo mesta za sve, na drvenim krevetima ili direktno na podu. Hrana je bila minimalna, komad tvrdog hleba, malo vodenaste supe i malo više. Ako bi neko pokušao da dobije više, bio bi pretučen ili poslat na prinudni rad. Zimi se hladnoća uvlačila svuda. Mnogi su umirali od smrzavanja ili od bolesti koje niko nije lečio. Higijena je bila nula. Odeća se nije prala, a beživotna tela su se gomilala blizu baraka. Svaki čuvar je imao specifičan zadatak. Neki su kontrolisali poslove, drugi su nadzirali kazne. Drugi su odlučivali ko će živeti, ako umreti tog dana. To nije bilo nešto sporadično. Bio je to sistem gde se svaki deo uklapao da izazove najveću moguću patnju. Žene nisu samo izvršavale naređenja, mnoge su se isticale po svojoj nasilničkosti. Vikale su, tukle, pucale. Neke su vodile dresirane pse koje su puštale na zatvorenike. Sve je bilo izračunato da se zatvorenik slomi fizički i emocionalno. Dan je počinjao rano. Ponekad, pre svitanja. Redovi za prebrojavanje bili su obavezni, makar padao sneg ili kiša. Ako bi se neko pomerio, pao ili nije brzo reagovao, bio bi pretučen ili izvađen iz reda da bi bio posebno kažnjen. Zatim bi dolazile dnevne naredbe, čišćenje, prevoz kamenja, kopanje rovova, nošenje leševa. Zadaci su bili ponavljajući, teški i bez odmora. Pauze nisu postojale. Ako bi neko pao na zemlju, ostavili bi ga da leži ili bi ga dokrajčili pucnjem. Čuvarke su dobro poznavale teren. Znale su kako da slome zatvorenike, ne samo fizičkim kaznama, već i stalnim ponižavanjima. Često su prisiljavale zatvorenike da pevaju dok su nosili tela ili dok su kopali sopstvene grobove. Ako bi odbili, tukli su ih dok ne bi izgubili svest. Naredbe se nisu dovodile u pitanje. Sve što su radili imalo je svrhu, slomiti dostojanstvo. Kazne su bile uobičajene kao tvrdi hleb za doručak. Manja greška, poput razgovora van reda ili gledanja u zemlju, mogla je završiti prebijanjem ili danima zatvoreništva u ćeliji bez hrane. Najnasilnije čuvarke postale su strah čak i među osobljem logora. Jedna je tukla daskom svakoga ko se nije brzo kretao. Druga bi puštala svog psa bez upozorenja. Svi su znali ko su one i niko nije želeo da im se nađe na putu. U ambulanti stvari nisu bile bolje. Malo ih je bilo zbrinuto. Često se koristila kao mesto za odlaganje. Oni koji su stigli povređeni znali su da će teško izaći živi. Uslovi su bili toliko loši da su mnogi radije izbegavali, čak iako je to značilo polako umiranje u svojoj baraci. Čuvarke su takođe nadzirale ovaj prostor. Ako bi neko vikao ili tražio pomoć, ućutkale bi ga batinama ili ga premestile u još gore područje. Zatvorenice su trpele stalna zlostavljanja. Mnoge su birane za teže prinudne poslove samo iz hira. Neke su bile podvrgnute posebnim kaznama. Bile su tučene pred svima, ponižavane, uskraćivana im je hrana danima. To je bio oblik kontrole. Druge su bile primorane da čiste četkicama za zube ili da satima kleče na kiši.
Cilj je bio jasan, uništiti volju. Uprkos svemu, neke zatvorenice su pokušavale da se odupru u tišini. Delile su malo hleba, ćebe, reč podrške. Ali sistem je bio dizajniran da slomi svaki gest čovečnosti. Doušnici su bili svuda. Bila je dovoljna jedna reč da neko završi na listi kazni. Nepoverenje se uvlačilo poput magle. Svaki dan je bila bitka za opstanak bez da budu viđeni. Taj organizovani teror nije nastao ni otkuda. Primenjivao se sa jasnim pravilima, ponavljanim iznova i iznova. Kazne, marševi, besmisleni poslovi, sve je bilo deo rutine osmišljene da iscrpi zatvorenike dok se ne slome. Žene čuvarke nisu bile dodatak, bile su suštinski delovi. Bez njih, sistem ne bi funkcionisao isto. Tukle su, vikale, prisiljavale, nadzirale. Bile su u svakom uglu logora. Tako je funkcionisao svakodnevni život u Stutthofu, bez predaha, bez odmora, sa bolom kao normom. Ono što se tamo živelo nije bilo improvizovano. Bio je to savršeno podmazan mehanizam za uništavanje onih koji su ulazili na njegova vrata. I mnoge od onih koje su činile da taj mehanizam funkcioniše nosile su pletenice, sjajne čizme i uniformu koju su nosile s ponosom. Od selekcije do krematorijuma. Gasne komore Stutthofa nisu bile samo skrivene instalacije, bile su posljednji korak pažljivo osmišljene rutine. Na tom mestu, zatvorenici nisu stizali improvizovano. Prethodno su prošli kroz selekcije, spiskove i čitave dane besmislenog prinudnog rada. Bio je to proces. Mehanizam odluka koji je išao od kancelarija nacističkih šefova do direktnog pogleda s čuvarke. One su, kao i njihovi nadređeni, savršeno znale kakav je ishod za one koje su obeležile krstom. Selekcije su bile stalne. Ponekad, bez prethodne najave. Spuštale su se iz baraka, poravnavale zatvorenike i birale. Nisu bile potrebne reči. Dovoljan je bio jedan gest. Najslabiji, bolesni, oni koji više nisu mogli da stoje, bili su odvojeni. Neki su znali šta dolazi. Drugi su još uvek mislili da će ih poslati na drugi posao. Žene su učestvovale u ovim selekcijama bez pokazivanja oklevanja. Brzo bi pogledale, pokazale i prešle na sledećeg. Gasna komora u Stutthofu zvanično je instalirana 1943. Iako su se ranije koristile druge metode, poput smrtonosnih injekcija ili streljanja, ovaj novi način ubijanja bio je efikasniji. Bila je smeštena blizu krematorijuma, odvojena od ostatka logora. Tamo su, u sobi bez prozora, zatvarani izabrani. Umesto tuševa, padao je gas ciklon B, proizvod koji je za nekoliko minuta oduzimao vazduh onima koji su ga udisali. Bilo je tiho. Bez pucnjave. Bez vike napolju. Samo zvuk metala pri zatvaranju i koraci stražara koji su odlazili. Žene koje su služile kao čuvarke u tom delu logora znale su sve što se dešavalo. To nije bila tajna. One su pratile grupe. Ponekad su ih vodile za ruku, da ne bi trčale. Druge su ih prisiljavale vikom i kundacima. Ako bi se neka odupirala, direktno bi je gurnule na zemlju. Vreme između selekcije i smrti bilo je kratko. Nije bilo suđenja. Nije bilo objašnjenja. Samo naredbe i rutina. Tela koja su ostajala nakon svake sesije uklanjali su drugi zatvorenici. Mnogi od njih znali su da će završiti isto. Ali u međuvremenu, morali su da nose svoje saborce, sve očiste i vrate se na posao. To je bio deo psihološke kazne. Da živi učestvuju u procesu. Da se zatvorenici ne samo plaše smrti, već i da budu primorani da sarađuju. Taj mehanizam je bio osmišljen da slomi svaku nadu. Krematorijum je radio pored. Ponekad nije bilo dovoljno drva ni vremena, pa su se leševi gomilali u smenama. Organizovali su se u redove, prema tome ko je prvi stigao. Ako bi cela grupa bila istrebljena, trebalo je danima da njihovi ostaci nestanu. Pepeo se rasipao, zakopavao ili koristio kao punilo. Ništa nije ostalo. Ni ime. Ni grob.
najviše je uznemiravala normalnost sa kojom se sve obavljalo. Čuvarke su jele, spavale, razgovarale, a zatim pratile do smrti. Neke su to radile bez podizanja glasa. Druge sa osmehom ili hladnim komentarima. Neko se navikavao na miris, na ugušene krike, na toplotu peći. To je bio deo njihovog dana. Kao što neko ide na posao ili u školu, one su išle da nadziru rutinu istrebljenja. I to su radile bez osvrtanja. Gas je stizao u zapečaćenim limenkama, transportovan kamionima zajedno sa drugim zalihama. Limenke su pažljivo otvarane, a neko bi bacio sadržaj kroz gornji otvor. Za nekoliko sekundi vazduh bi postao toksičan. Nije to bio dug proces. Bilo je dovoljno nekoliko minuta da tišina ispuni sve. Zatim bi još malo čekali, otvorili vrata i počeo bi sledeći korak, iznošenje tela. Nije bilo zaštite. Zatvorenici dodeljeni tom zadatku radili su bez rukavica, bez maski, bez odmora. Morali su da nose beživotna tela, stavljaju ih u kolica ili ih direktno vuku do peći. Koža, miris, toplota. Sve je bilo deo okruženja. Niko ništa nije govorio. Svako je znao da govor može koštati života. Strah je bio još jedan nadzornik. Čuvarke koje su radile u toj zoni nisu pokazivale emocije. Ponekad nisu ni govorile. Samo su hodale, nadzirale i davale naredbe rukom. Neke su pušile dok su posmatrale. Druge su gledale u drugu stranu. Rutina je deaktivirala svaku ljudsku reakciju. Više nije bila osoba koja umire. Bila je to još jedna brojka koja je morala nestati. Peć nije stajala. Cele dane je radila. Kada je ponestajalo drva, improvizovale su se metode. Najmršavija tela išla su prva. Postavljali su se u slojevima. Kombinovali su se sa drvetom, sa krpama, sa čime god je bilo. Cilj je bio da se vatra ne ugasi. Ponekad je crni dim prekrivao ceo logor. Drugi put bi ga vetar nosio prema barakama, a zatvorenici su znali šta se dešava. Pogubljenja nisu bila javna, ali su svi znali da se dešavaju. Bilo je dovoljno videti kretanje u području krematorijuma, dim, tišinu koja je dolazila posle. Zatvorenici su brojali odsustva, propuštene smene, imena koja se više nisu čula. Sve je bilo deo okrutne logike. Svaka faza je bila promišljena. Od dolaska voza do konačne eliminacije. Najšokantnije je bilo kako su se čuvarke uklapale u taj sistem. Nisu bile samo posmatračice. Bile su tamo svaki dan. Neke su čak pomagale da se tovari, druge su davale znak za zatvaranje otvora. I iako sve nisu imale isti nivo brutalnosti, nijedna nije odbila. Nijedna se nije povukla. To je bio njihov posao. Radile su to jer su mogle. Jer im je uniforma to dozvoljavala. U Stutthofu smrt nije bila događaj. Bio je to još jedan zadatak. Kao i čišćenje, brojanje ili posluživanje hrane. I one koje su ga izvršavale, mlade žene sa pletenicama i čizmama, izvršavale su ga bez treperenja. Tako je funkcionisao poslednji deo užasa. Bez vike. Bez pauza. Bez povratka. Kako su formirane najstrašnije čuvarke. Među ženama koje su radile u Stutthofu, neke su imale jedva 20 godina. Došle su u logor iz ruralnih područja, bez prethodnog iskustva, ali spremne da se pokoravaju. Ušle su kao pomoćnice ili čuvarke na obuci i za nekoliko meseci već su učestvovale u selekcijama i kaznama. Mnogima nije bilo teško da se prilagode. Uniforma, moć i strah koji su izazivale pretvorili su ih u zastrašujuće figure među zatvorenicima. Nisu imale prošlost obeleženu nasiljem, ali su se brzo navikle da ga vide. Jedna od njih bila je Jenny Wanda Barkman. Imala je lice modela i jedva 24 godine kada je došla u logor. Bila je poznata po svom urednom stilu i po tome što je hodala elegancijom koja je bila u suprotnosti sa brutalnošću njenih dela. Aktivno je učestvovala u egzekucijama. Tukla je zatvorenike kožnim bičem i nije se ustručavala da pokaže na one koji su morali umreti.
Nije vikala. Njene naredbe su bile hladne, suve. Za zatvorenike videti je značilo neposrednu opasnost. Druga mlada figura bila je Eva Paradis. Izgledala je mirno, imala je diskretan osmeh koji nije nagoveštavao štetu koju je mogla naneti. Bila je zadužena za premeštanje žena i dece u zone istrebljenja. Prema nekoliko svedoka, tukla je bez upozorenja, posebno one koji su plakali ili se opirali. Njena uloga nije bila ograničena na pratnju. Davala je uputstva zatvorenicima, gurala ih, a ponekad ih je tukla čak i kada su već bili u gasnoj komori. Vanda Klaff bila je još jedna mlada čuvarka koja se istakla svojim fanatizmom. Govorila je da je ponosna što služi Trećem rajhu i nije skrivala svoj entuzijazam za kažnjavanje. Neki je pamte kako se smeje dok nadzire zatvorenike. Nije joj bio potreban konkretan razlog za udarac, bilo je dovoljno da se neko spotakne ili ne razume naredbu. Prema svedočenjima, ponekad je čak tražila da učestvuje u pogubljenjima, što nisu sve radile po sopstvenoj inicijativi. Ove žene, iako mlade, nisu bile strane funkcionisanju logora. Bile su obučene da znaju šta se od njih očekuje. I mnoge su išle dalje. Nudile su se za zadatke koje su drugi izbegavali. Nije to bila samo poslušnost. U nekoliko slučajeva pokazivale su inicijativu. Želele su da pokažu da mogu biti efikasne kao i njihovi muški saradnici. Neke su u tome i uspele, i to ih je učinilo još strašnijim. Obuka ovih mladih žena nije bila opsežna, ali je bila konkretna. Dobijale su brze časove o disciplini, nadzoru i kažnjavanju. Za nekoliko nedelja prešle su od pomoćnica do toga da imaju direktnu odgovornost nad celim grupama zatvorenika. Nisu im bile potrebne godine službe da bi postale zastrašujuće. Većina je od početka jasno znala šta može da radi i dokle može da ide bez posledica. Neke su došle iz siromašnih porodica, druge su tražile stabilnost. Ali jednom kada su ušle u sistem, nisu se zaustavile. Prilagodile su se ambijentu logora brzinom koja je iznenadila čak i njihove nadređene. Uniforma im je davala moć, a tu moć su koristile sa potpunom sigurnošću. Zatvorenici su to znali. I mnogi su radije sretali s muškarce nego određene mlade čuvarke. Jedna od stvari koja je najviše impresionirala zatvorenike bila je hladnokrvnost. Nisu vike bile te koje su plašile, već smirenost sa kojom su primjenjivale kazne. Neke su davale naredbe bez podizanja glasa. Druge su posmatrale u tišini dok su drugi tukli umesto njih. Bila je to apsolutna kontrola bez gubljenja smirenosti. Dominacija koja se nije učila, ali koju su one prirodno preuzele. Takođe su bile prisutne na marševima smrti. Kada se sovjetski front približavao i nacisti evakuisali logore, mnoge od ovih čuvarki pratile su zatvorenike na prinudnim marševima dugim stotinama kilometara. Nisu pokazivale saosećanje. Ako bi neko pao, ostavile bi ga iza sebe ili ga dokrajčile. Održavale su red oružjem, bičevima i pretnjama. Nije bilo važno što su bile daleko od logora, nastavile su da primenjuju isti nivo strogosti. Nekoliko ovih žena je uhvaćeno na kraju rata. Nisu sve uspele da pobegnu. Neke su se vratile u svoja sela misleći da ih niko neće pamtiti. Ali svedočenja su ih identifikovala. Njihova lica, njihovi gestovi, njihove fraze bili su prepoznati od strane onih koji su preživeli. Na suđenjima, mnoge od njih su direktno ukazane. Priče su bile jasne. Niko nije sumnjao u njihovo aktivno učešće. Tokom sudskog procesa u Gdańsku sedele su na istoj klupi kao i muški oficiri. Nije bilo razlike. Godine ili pol nisu služili kao izgovor. Dokazi su bili ubedljivi. Fotografije, imena, spiskovi zadataka. Neke su priznale. Druge su pokušale da poriču. Ali preživeli su ih čvrsto suočili. Sećali su se svakog lica, svakog udarca, svake primljene naredbe. Na kraju, nekoliko ovih mladih čuvarki dobilo je smrtnu kaznu. Obešene su javno, kao simbol pravde. Nije bilo žalbi, ni plača.
Penjale su se na gubilište u pratnji, dok ih je hiljade posmatralo. Neke su držale pogled visoko. Druge su ga spuštale. Ali nijedna nije tražila oproštaj. Umrle su onako kako su živele u logoru, čvrste, tihe i svesne onoga što su učinile. Sud koji je žene odveo na vešala. Kada se rat završio, Poljska više nije bila ista. Gradovi su bili u ruševinama, milioni ljudi su umrli, a koncentracioni logori su iza sebe ostavljali nelagodnu tišinu. Ali usred razaranja, pojavila se potreba za pravdom. U slučaju Stutthofa, ta pravda je dobila oblik na suđenjima održanim u Gdańsku između aprila i maja 1946. Tamo nisu samo sedeli muškarci. Suđene su i žene, mnoge od njih mlade i bez vojne istorije. Sud je bio sastavljen od poljskih sudija uz sovjetsku podršku. Nije to bio zatvoren niti tajni proces. Cilj je bio da se svetu pokaže šta se dogodilo i da se jasno stavi do znanja da neće biti nekažnjivosti. Tužioci su prikupili svedočenja, dokumente, predmete prikupljene u logoru, pa čak i fotografije. Izjave preživelih bile su centralni deo procesa. Mnogi od njih su doputovali iz drugih zemalja da bi ispričali šta su doživeli. Među optuženima su bili stražari poznati po svojoj brutalnosti. Jenny Vanda Barkman, Eva Paradis i Vanda Klaff bile su neke od najčešće pominjanih. Pojavila su se i druga manje poznata imena, ali jednako uključena u zadatke logora. Većina nije poricala da je tamo radila, ali je pokušala da umanji svoju ulogu. Govorile su da su sledile naređenja, da nisu znale sve što se dešavalo ili da su izvršavale manje zadatke. Ali svedoci su pričali drugu priču. Sesije su bile intenzivne. Pričalo se o prebijanjima, pogubljenjima, prinudnim marševima i scenama sadizma. Neka svedočenja su bila toliko detaljna da nisu ostavljala sumnju. Fizički opisi, fraze koje su koristile optužene, njihovi gestovi. Sve se poklapalo. Nekoliko svedoka je plakalo prilikom prisjećanja. Drugi su govorili sa obuzdanim besom. Ali svi su se slagali da ove žene nisu samo slušale, već su učestvovale sa zadovoljstvom. Optužene su sedele u redu. Nosile su civilnu odeću, kosa im je bila vezana, a lice napeto. Neke su slušale pogleda uprtog u zemlju. Druge su gledale direktno u sudiju. Nisu sve pokazivale isti stav. Neke su izgledale pokajano. Druge, prkosno. Ali nijedna nije prekidala. Znale su da je njihova sudbina zapečaćena. Maksimalna kazna je bila na stolu. Presude su donete bez odlaganja. Za nekoliko čuvarki, kazna je bila vešanje. Sud je naredio da pogubljenja budu javna. Improvizovane strukture postavljene su na trgu u Gdańsku. Lokalno stanovništvo je došlo u masi. Želeli su da svojim očima vide one koji su imali apsolutnu vlast u logorima, sada podvrgnute presudi zakona. Slike vešala su se proširile po celoj zemlji. Bile su direktna poruka, niko neće ostati nekažnjen. Jenny Vanda Barkman je bila jedna od prvih koja je izašla na gubilište. Ostala je mirna do kraja. Nije plakala. Nije govorila. Samo je hodala u tišini i penjala se stepenicama. Eva Paradis ju je pratila. Malo se zateturala, ali nije ni vikala. Vanda Klaff je, međutim, promrmljala nekoliko reči pre nego što je konopac zategnut. Svedoci su taj trenutak pamtili kao neophodno zatvaranje. Ne osvetu, već znak ispunjene pravde. Izvršioci su bili pripadnici nove poljske administracije. Nijedan od njih nije pokazao sumnju. Ceremonija je bila brza. Nije bilo pauza ni govora. Samo imena pročitana naglas, čvrsti koraci i posljednji uzdah. Žene su visile na konopcima dok je publika ćutala. Zatim se, polako, gomila razišla. Ukupno, 11 ljudi je pogubljeno tog dana. 9 muškaraca i još 2 žene, pored 3 pomenute čuvarke. Svi su radili u Stutthofu ili njegovim podlogorima. Dokazi protiv njih bili su jasni. Potpisani dokumenti, izdata naređenja, podudarne izjave.
Tužioci su svaki slučaj zatvorili precizno. Nije bilo mesta za sumnju. Nakon pogubljenja, vlasti su dozvolile da tela budu sahranjena u bezličnim grobovima. Nisu želeli da ih pretvore u simbole. Ne bi bilo ploča, niti sećanja, niti cveća. Samo zemlja preko njih. Tako se završila javna priča o onima koji su godinama odlučivali o životu i smrti hiljada. Suđenje u Stutthofu označilo je razliku u odnosu na druge procese. Ovde nisu suđene visoke nacističke figure. Radilo se o osnovnom osoblju, o čuvarima i pomoćnicima, o mladim ženama bez vojnog čina. Ipak, pravda nije pravila razliku. Pokazalo se da odgovornost nije zavisila od položaja, već od postupaka. Da će i oni koji su aktivno učestvovali, makar bili mladi ili žene, takođe morati da odgovaraju. Tako je pala Gerda Steinhoff, tvrda ruka Stutthofa. Gerda Steinhoff je došla u Stutthof kada je imala samo 23 godine. Pre toga je radila kao kućna pomoćnica, a zatim kao vozač tramvaja. Njen ulazak u logor bio je brz. Za nekoliko nedelja je od pripravnice postala jedna od najpoznatijih nadzornica mesta. Ne samo zbog svog stalnog prisustva, već i zbog aktivnog učešća u selekcijama za gasne komore. Za razliku od drugih, nije se držala po strani. Imala je inicijativu. Imala je običan izgled, ali njen stav se isticao. Uvek uspravna, sa ozbiljnim izrazom lica, zatvorenici su je videli kao autoritetnu figuru. Nije morala da viče da bi se nametnula. Hodala je među zatvorenicima čvrstim korakom, davala direktne naredbe i kažnjavala bez oklevanja. Neki preživeli su pamtili njeno prisustvo kao nešto zastrašujuće, čak više nego prisustvo muškaraca. Znali su da ako se ona pojavi na selekciji, nešto loše će se desiti. Njen posao nije bio samo nadzor. Gerda je organizovala premeštaje, formirala redove zatvorenika i bila odgovorna za odlučivanje ko će živeti, a ko ne. Bila je upoznata sa celim procesom, od dolaska deportovanih do njihove konačne sudbine. Nije bila običan svedok. Prema sudskim dokumentima, učestvovala je u najmanje 10 selekcija za gasnu komoru. I nije to radila iz obaveze, već efikasno. Način na koji se odnosila prema zatvorenicima bio je direktan. Nije koristila uvrede ni verbalne agresije. Njena moć je bila u sigurnosti sa kojom je postupala. Jedna njena naredba bila je dovoljna da drugi stražari deluju. Čak i među starijim zatvorenicima, njeno ime je izazivalo napetost. Niko nije želeo da joj se nađe na putu. Bila je nepredvidiva. Nisu joj bili potrebni razlozi da kažnjava ili da nekoga pokaže. U poslednjim mesecima logora, kada su nacisti već znali da je rat izgubljen, Steinhoff je održavala svoju rutinu. Nije usporavala. Nastavila je da bude prisutna u najtežim zadacima. Neki svedoci su rekli da je čak i tada, kada su mnogi pokušavali da nestanu, ona nastavila da se pojavljuje na selekcijama. Nije izgledalo da je pogođen strahom od kraja. Držala se čvrsto, kao da se ništa neće promeniti. Kada se Crvena armija približila Stutthofu, nacisti su počeli da evakuišu. Gerda Steinhoff je bila jedna od čuvarki koja je pobegla. Uspela je da se pomeša sa civilima i sakrije se neko vreme. Ali nije prošlo mnogo dok nije uhvaćena. Brzo su je identifikovali zahvaljujući pričama preživelih. Njeno ime se iznova pojavljivalo u izjavama. Niko je nije zaboravio. Uhapšena je 1945. i prebačena u Gdansk da bi se suočila sa suđenjem. Tokom procesa, njeno ponašanje je bilo mirno. Nije poricala svoj rad u logoru, ali je pokušala da mu umanji značaj. Govorila je da je izvršavala naređenja, da je radila samo administrativne poslove. Međutim, svedočenja su bila ubedljiva. Preživeli su pričali konkretne scene, sa datumima, mestima i imenima. Gerda je bila tamo. Birala je ljude za smrt. Davala je naređenja koja su završavala u gasnoj komori. Jedna svedokinja ispričala kako je Steinhoff rukom pokazivala one koji će biti odvojeni. Druga je rekla da ju je videla kako tuče trudnu ženu.
Nekoliko njih se složilo da nije pokazivala kajanje dok je obavljala svoj posao. Bila je aktivan deo sistema, ne pasivni deo. I to je upravo ono što je sud uzeo u obzir prilikom izricanja presude. Osuđena je na smrt zajedno sa drugim čuvarkama i nacističkim oficirima. Njeno pogubljenje je bilo javno. Izašla je na gubilište sa istim ozbiljnim izrazom koji ju je pratio u Stutthofu. Nije progovorila ni reč. Nije zaplakala. Samo je gledala pravo ispred sebe i čekala. Konopac je pao i njeno telo je ostalo da visi. Mnoštvo koje je prisustvovalo sceni nije slavilo ni vikalo. Samo su u tišini posmatrali kako se zatvara mračno poglavlje. Priča o Gerdi Steinhoff nije bila priča o visokorangiranoj figuri. Nije bila komandant niti ideolog. Ali njena uloga je bila jednako destruktivna. Sa svog mesta čuvarke, donosila je odluke koje su koštale živote. I iako je pokušavala da umanji svoju odgovornost, dokazi su govorili umesto nje. Njen slučaj je pokazao da moć, čak i moć mlade nadzornice, može biti jednako smrtonosna kao i moć bilo kog nacističkog šefa. Od poslušne nadzornice do zatvorenice u Gdańsku. Elfriede Moneke je imala samo 22 godine kada je stigla u Stutthof, kratko je trenirala u Ravensbrücku, a zatim je poslata kao pomoćna čuvarka. Za razliku od drugih čuvarki, u početku nije imala iskustva niti je pokazivala dominantnu prirodu. Bila je tiha, pomalo distancirana i gotovo uvek je imala neutralan izraz lica. Ali to je nije sprečilo da se na kraju umeša u najteže akcije logora. Njen glavni zadatak bio je nadgledanje grupa zatvorenica, praćenje tokom premeštaja i osiguravanje da se poštuju naredbe. U tim funkcijama, viđena je kako udara zatvorenice, gura ih ili viče na njih kada nisu pratile ritam. Neki svedoci su rekli da je u početku izgledala kao da okleva, ali je zatim počela da bez oklevanja sledi rutine. Prilagodila se sistemu bez pitanja. Tokom procesa selekcije za gasne komore, Elfriede je takođe bila pomenuta. Nije ona donosila odluke, ali je bila prisutna. Bila je deo redova nadzora, čuvala je zatvorenike koji su čekali svoj red i zatvarala vrata kada je bilo potrebno. Nikada nije podigla ruku da protestuje. Samo je izvršavala. To je upravo ono što su svedoci najviše isticali, njena potpuna poslušnost, bez izražavanja emocija. Jedna zatvorenica se sećala kako je Moneke, bez podizanja glasa, gurala žene prema kamionima koji su ih vozili u smrt. Druga je rekla da ju je viđala svaki dan, uvek tačna, uvek čvrsta. Nikada se nije podsmevala, ali nije ni pomagala nikome. Držala je distancu, kao da je na nekom drugom mestu. Ali bila je tamo, usred svega, aktivno učestvujući u procesu. Po završetku rata, Elfriede Moneke je uhvaćena zajedno sa drugim čuvarkama. Na suđenju održanom u Gdańsku, njeno ime se pojavilo u nekoliko izjava. Jasno je identifikovana. Iako njena uloga nije bila tako vidljiva kao uloga drugih, njena odgovornost je bila jasna. Bila je prisutna, izvršavala je naređenja, pomagala je da sistem funkcioniše. Tokom suđenja, Moneke je zadržala rezervisan stav. Slušala je izjave bez prekida i jedva je odgovarala kada joj je nešto postavljeno. Njeni odgovori su bili kratki, gotovo automatski. Govorila je da je radila ono što joj je naređeno i da nije u potpunosti razumela šta se dešavalo u logoru. Ali svedoci to nisu tako videli. Za njih je bilo očigledno da je znala šta se dešava. Nije optužena za ekstremne radnje niti za istaknutu okrutnost, ali njena uloga kao dela mehanizma bila je neosporna. Vlasti su odlučile da joj ne izriču smrtnu kaznu. Umesto toga, dobila je kaznu od 10 godina zatvora. Prebačena je u pritvorski centar da odsluži kaznu, daleko od javnog fokusa koji je okruživao druge poznatije čuvarke. U zatvoru, Moneke nije stvarala probleme. Poštovala je pravila, izbegavala sukobe i držala se po strani. Nikada više nije javno govorila o svom vremenu u Stutthofu, niti je poznato da je pokušavala da opravda svoje postupke ili traži pažnju. Njena priča je ostala u senci priča drugih ličnosti iz logora, ali njeno učešće je i dalje bilo zabeleženo u zvaničnim dokumentima.
Godinama kasnije, nakon odsluženja dela kazne, puštena je na slobodu. Preselila se u miran deo Nemačke, gde je živela anonimno. Nije davala intervjue niti pisala memoare. Njeno ime se jedva pojavljivalo u arhivama nakon suđenja. Ali za one koji su preživeli Stutthof, njena figura nije nestala. Pamtili su je kao još jednu čuvarku, nekoga koji je ispunio svoju ulogu u sistemu istrebljenja, bez isticanja, ali bez protivljenja. Slučaj Elfriede Moneke bio je drugačiji od slučajeva drugih pogubljenih čuvarki. Nije viđena kao sadistkinja niti kao ključna figura, ali njeno stalno prisustvo i njena nepokolebljiva poslušnost bili su dovoljni da je osude. Predstavljala je mnoge druge koje su, ne budući vođe, omogućile da sistem nastavi da funkcioniše. Skrivena priča Eve Paradis. Eva Paradis je rođena 1920. godine i radila je kao konobarica pre nego što se pridružila osoblju Stutthofa. Stigla je u logor kada je imala oko 24 godine i brzo je preuzela aktivne funkcije nadzornice. Za razliku od drugih žena koje su prolazile neprimećeno, Eva je brzo stekla reputaciju svojim odlučnim stavom i uključivanjem u zadatke nadzora. Njeno ime je počelo često da se pojavljuje u svedočenjima zatvorenica. Nije bila figura vrhovne vlasti u logoru, ali je imala kontrolu nad određenim oblastima i nadzirala je druge nadzornice. U pričama onih koji su preživeli, njeno ime se povezivalo sa strogošću i hladnoćom. Nije se ustručavala da podigne ruku, vikala je naredbe čvrstim tonom i učestvovala je u redovima zatvorenika koji su birani za ubijanje. Iako nije donosila konačne odluke, izvršavala je naredbe bez prigovora. Jedno svedočenje je govorilo da je Eva vršila lične preglede zatvorenica, terala ih da se skidaju na usred hladnoće i vikala na njih ako nisu odmah poslušale. Druga zatvorenica ju je pamtila kako hoda sa bičem okačenim o pojas. Iako ga nije uvek koristila, samo njeno prisustvo bilo je dovoljno da nametne disciplinu. Žene koje su radile u kuhinji logora takođe su je pominjale. Govorile su da se približavala da pregleda kotlove, a ako bi primetila bilo kakvo odstupanje u isporuci hrane, primenjivala je kazne. Tokom selekcija, Eva nije ostajala po strani. Nekoliko puta je viđena kako čuva grupe koje su išle ka gasnim komorama ili ka prevoznim vozovima. Njena uloga je bila da osigura da sve teče bez otpora. Nije podizala glas, ali je imala kruto prisustvo. Hodala je među redovima i posmatrala bez treptanja. Ako bi neko izašao iz linije, gurnula bi ga nazad bez oklevanja. U poslednjim mesecima funkcionisanja Stutthofa, kada je napredovanje Crvene armije bilo neizbežno, Paradis je bila jedna od onih koja je ostala na svom mestu. Nije nestala, nije tražila premeštaj, niti je pokazivala strah. Nastavila je da obavlja svoje funkcije do poslednjih dana logora. Ta postojanost je bila deo onoga što je najviše cenjeno kao dokaz tokom njenog suđenja. Kada je uhapšena, Eva Paradis nije pružala otpor. Odveli su je u Gdanjsk, gde se suočila sa optužbama zajedno sa drugim čuvarkama logora. Tokom saslušanja, njeno ponašanje je bilo čvrsto. Nije plakala niti raspravljala. Priznala je da je radila kao čuvarka, ali je umanjila svoju odgovornost. Rekla je da je poštovala naređenja i da nikada nikoga nije maltretirala na sopstvenu inicijativu. Međutim, prikupljena svedočenja su bila jasna. Jedna svedokinja je tvrdila da ju je videla na više selekcija. Druga je ispričala kako je Eva nadzirala zatvorenice tokom marševa do logora za istrebljenje, spremna da interveniše ako bi neko odstupio. Nekoliko njih se složilo da njen stav nije bio samo poslušnost, već aktivan angažman. Ta percepcija je bila ključna za njenu osudu. Sud je odlučio da joj izrekne smrtnu kaznu. Bila je jedna od retkih žena javno pogubljenih. Na dan njenog pogubljenja, pojavila se sa ozbiljnim licem. Nije govorila, nije tražila oproštaj, niti je reagovala na masu. Popela se na gubilište sigurnim korakom. Konopac je pao bez ikakvog incidenta. Oni koji su prisustvovali činu rekli su da se sve odvilo u potpunoj tišini. Nakon toga, njeno ime je ostalo zabeleženo zajedno sa imenima drugih ličnosti iz logora. Nije bilo toliko medijski prisutno kao Barkman ili Steinhof, ali nije ni palo u zaborav.
Njena priča predstavlja mnoge nadzornice koje, ne zauzimajući najviše činove, direktno su učestvovale u funkcionisanju logora. Žene koje nisu osmislile naredbe, ali su ih izvršile bez protivljenja. Eva Paradis nije ostavila pisma niti završne izjave. Nije pokušavala da očisti svoju sliku niti da porekne činjenice. Njena figura je ostala zamrznuta u sudskim dokumentima i u sećanjima onih koji su prošli kroz Stutthof. Bila je još jedna u lancu nadzora koji nije trebao povike da bi bio smrtonosan. I njen kraj je zatvorio još jednu stranicu tog mračnog poglavlja. Najtiša čuvarka logora. Elizabeth Becker je rođena 1923. u Neutajhu. Tokom mladosti radila je kao službenica, a zatim je regrutovana za obuku za čuvarku u Ravensbrücku. Sa jedva 21 godinom, dodeljena je logoru Stutthof, gde je počela da obavlja poslove nadzora. Njen stidljiv i miran izgled bio je u suprotnosti sa funkcijom koju je obavljala. Bila je u Stutthofu samo nekoliko meseci, ali to vreme je bilo dovoljno da bude povezana sa aktivnostima istrebljenja. Viđena je nekoliko puta u selekcijama i u kontrolnim zadacima. Iako nije bila otvoreno agresivna, svoju ulogu je ispunjavala bez rasprave. Nadzirala je zatvorenice, kontrolisala redove i pratila izabrane grupe do kamiona. Mnogi svedoci su je pamtili po mladom licu i tihom držanju. Za razliku od drugih, poznatijih čuvarki, Becker se nije isticala vikom ili batinama. Njena moć je ležala u tihom izvršavanju svake naredbe. Hodala je među zatvorenicama ne menjajući korak, ali sa fiksnim pogledom. Preživeli su rekli da nije izgledalo da uživa u svom poslu, ali se nije ni udaljavala od njega. Pratila je protokol doslovce. Kada se rat završio, Elizabeth se vratila u svoj grad i pokušala da prođe neprimećeno. Nije mislila da će je iko pamtiti. Ali izveštaj saveznika i spiskovi osoblja Stutthofa pomogli su da se locira. Uhapšena je 1945. i izvedena pred sud zajedno sa još 9 žena. U toj grupi su bile i Steinhoff, Paradis i Barkman. Tokom suđenja, Elizabeth je bila jedna od retkih koja je izrazila kajanje. Rekla je da se pridružila logoru ne znajući kuda ide i da se osjećala zarobljenom u sistemu iz kojeg nije mogla da izađe. Njena odbrana je pokušala da dokaže da nije imala stvarnu moć, da je samo slušala. Ali svedoci su insistirali, bila je tamo, pomagala je da se održi red, bila je deo mašinerije. Sud se nije dao ubediti njenim mirnim izgledom niti njenim rečima pokajanja. Smatrali su da, iako je njeno vreme u Stutthofu bilo kratko, bila je umešana u zločine logora. Njena uloga kao čuvarke, njeno prisustvo na selekcijama i njena logistička podrška bili su dovoljni da se izrekne presuda. Osuđena je na smrt zajedno sa drugim čuvarkama. Na dan pogubljenja, Elizabeth je zadržala prisebnost. Nosila je jednostavnu odeću i popela se na gubilište u tišini. Nije tražila milost niti je izgovorila posljednje reči. Samo je čekala. Kada je konopac pao, njena priča se završila kao i priča mnogih drugih žena koje su bile deo nacističkog sistema bez da se javno ističu, ali sa postupcima koji su ostavili tragove na onima koji su preživeli. Nakon njene smrti, njen slučaj je zabeležen među najmlađim pogubljenjima na suđenju u Stutthofu. Imala je jedva 22 godine kada je pogubljena. Njeno ime se nije pojavljivalo u naslovima kao imena drugih, ali je u arhivama jasno zabeleženo njeno učešće. Nije bila vođa niti ključna figura, ali je predstavljala mnoge druge koje su sledile naređenja bez otpora. Poglavlje o Elizabeth Becker pokazalo je da čak i oni koji su izgledali da imaju manju ulogu mogu biti suštinski deo smrtonosnog mehanizma. Nije vikala, nije udarala, ali je bila tamo, izvršavajući bez promašaja. I to je bilo dovoljno da je pravda stigne. Javna pogubljenja čuvarki. U aprilu 1946. poljske vlasti su odlučile da izvrše javno pogubljenje u Gdańsku. Nije to bio improvizovan čin niti ograničen na malu grupu. Sve je detaljno isplanirano kako bi ga posvedočile hiljade ljudi. Želeli su da kazna čuvarkama Stutthofa ostane zabeležena kao vidljivo i direktno upozorenje.
Izabrano mesto bila je velika esplanada blizu stanice, sa dovoljno prostora za postavljanje vešala i smeštaj mase. Pripreme su počele danima ranije. Vojnici novog režima postavili su podignute drvene platforme i proverili svaki detalj. Konopci, stubovi i vrata su više puta testirani. Vlasti su želele da budu sigurne da ništa neće pokvariti. Događaj nije imao samo pravni smisao, već je bio i simboličan, pokazati kraj nacističke dominacije i primjerice kazniti one koji su bili aktivni deo zločina. Jutros, na dan događaja, hiljade ljudi stiglo je iz različitih mesta. Civili, preživeli, školska deca, radnici i vojnici okupirali su prostor ispred improvizovane bine. Neki su došli radi pravde, drugi radi morbidnosti, ali svi su znali da će prisustvovati nečemu što se neće ponoviti. Sa strane, vojnici su održavali red. Niko se nije smeo previše približiti. Atmosfera je bila napeta, ali uredna. Osuđene žene dovezene su na mesto događaja u praćenim kamionima. Išle su u redu, vezanih ruku i u pratnji naoružanih čuvara. Ljudi su ih posmatrali u tišini. Neke su dočekane povicima, druge šaputanjem. Nije bilo masovnih uvreda, samo napeta tišina. Jedna po jedna su se penjale na svoja vešala, pod budnim okom hiljada svedoka. Vlasti su proveravale da je sve na svom mestu pre nego što daju znak. Kada je data naredba, dželati su bez ceremonije aktivirali poklopce. Tela čuvarki su pala istovremeno, bez jednog krika. Tišina trenutka bila je jača od bilo koje reči. Mnoštvo nije odmah reagovalo. Samo su gledali. Neki su spustili pogled. Drugi su ostali nepomični. Pogubljenja su bila brza, ali uticaj je bio dugotrajan. Vojnici su pažljivo uklanjali tela, jedno po jedno, dok su ljudi nastavili da posmatraju. Niko nije aplaudirao. Nije bilo slavlja. Bila je to teška scena, bliža zatvaranju rane nego proslavi. Nekoliko svedoka se udaljilo bez reči. Neki su plakali u tišini. Pravda je izvršena pred svima, ali nije donela trenutno olakšanje. Lokalna štampa je izveštavala o događaju bez senzacionalizma. Fotografije su pokazivale prazne platforme i lica mase. Novine su pisale o kraju jedne ere, o završetku jedne priče. Nije bilo mučenika niti herojskih govora. Samo težina onoga što se dogodilo. Poruka je bila jasna, niko ko je učestvovao u zločinima Štuthofa neće ostati nekažnjen. Vremenom je ovaj događaj ostao zabeležen kao jedan od najzapaženijih javnih činova u posleratnoj Poljskoj, ne toliko zbog svog nasilja, već zbog onoga što je simbolizovao. Bio je to kraj čuvarka koje su od konobarica postale saučesnice u istrebljenju. Bio je to završetak poglavlja u kojem su obične žene postale deo smrtonosnog sistema. Ovo je bilo posljednje suđenje sa javnim pogubljenjima takve vrste u Poljskoj. Nakon toga, smrtne kazne su izvršavane bez prisustva masa. Ono što se dogodilo u Gdańsku nije se ponovilo. Ostalo je kao vizuelni podsjetnik na ono što je Štuthof značio i na ono što se nikada više nije želelo videti. Javna pogubljenja čuvarki Štuthofa bila su vidljivi kraj jedne od najmračnijih epizoda logora. Nisu to bile tajne kazne niti skrivene odluke. Učinjene su pred hiljadama ljudi, sa namerom da se pokaže da čak i oni koji su izgledali da imaju malo moći mogu biti odgovorni za teške zločine. Ove žene nisu osmišljavale strategije niti izdavale naredbe iz kancelarija. Obavljale su svakodnevne zadatke na mestu gde je ubijanje bilo deo rutine. Svaka je imala specifičnu ulogu, i to je bilo dovoljno da budu suđene. Presude i vešala nisu bile samo reakcija, već i upozorenje. Niko ko je aktivno učestvovao neće ostati nekažnjen. Danas se njihove priče ne čuju na ulicama niti se predaju u školama. Ali one su i dalje nezgodan podsjetnik. Jer slepa poslušnost, tišina i navika takođe grade sisteme poput onog koji je postojao u Štuthofu, a pitanje koje lebdi je direktno: da li bi se nešto slično moglo ponoviti sa drugim licima, na drugom mestu, pod drugim naredbama?